caso Rubén Darío Ábalos Báez contra María Adelaida Ledesma de Florentín sobre resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios. Nye Pajapa Papú, Mocoinsu, Posapa, Mocoinsupa Potení Mundu. Encarnación Pojapupá, Yasu Corundu, Aru, Mocoinsu, Papotení. Oye, Chapupe. Rubén Darío Ábalos Báez, Oñepunuca, Guaí, Cooperativa, Ñapuajamá, Acuñacaraycuera, María Adelaida Ledesma de Florentín, a María Nancy Bogado de Sánchez. Ñembojapejaise, Upébale, Tohuemo Coipá Mojapú, Mocoipá, Copebé, Ñembocuatiar Lupe, Aranguemo Coipá Irunduya, Sipateí, Aru, Mocoinsu Corundú, Caraí Rubén Darío Ábalos Báez, Iñengara Rupi, Omoñepunuca Guaí, per resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, Cooperativa Ñapuajamá, Acuñacaraycuera, María Adelaida Ledesma de Florentín, a María Nancy Bogado de Sánchez de Yoapulgo, Cuatiaje se fuera, Ailohuepa, Papupeteín, Mocoipá, Mocoin, Ñembocuatiar Lupe. Upébale, Tohuemo, Coipá, Poteín, Ñembocuatiar Lupe, Oyehuerecoba, Onimoarangué, Oya, Silpacoin, Aru, Mocoinsu, Corundú, Cote, Coyoyajarendá, Omoneío Sulurugo Kawaii. Upébale, Tohuemo Japupá, Poteín, Bojapupá, Corundú, Ñembocuatiar Lupe, Umío Ñembocahuaíba, Ombojobaita, Oitusunogo, Quiero Viapú. Iñengara Rupi, Jambojobai, Oñeñepunuba, pues se fuera. Jambojoacucuatián, Iba, Tohue, Bojapupá, Bojapupapo. Upébale, Tohueirun, Paño, Bocuatiar Lupe, Oyecuaucaranguemo, Coipaya, Coin, Arumo, Coinsu, Papo, Cote, Coyoyarendá, Overecoma, Bojobaira, Mocahuaire. Aumícuatia, Coyoacuré, Rupi, Omoneicuré, Oñemboazabo, Ambueo, Oñembocahuaíba. Upébale, Tohueirun, Tupamo, Mocoirun, Tupa, Irunduñe, Mocuatiar Lupe, Peoporocahuaíba, Ombojobai, Mocoipaya, Silcoin, Aru, Mocoinsu, Papo. Ñemoneicuré, Oñemboazabacue, Umío Yecahuaíbare. Upébale, Tohueirun, Papo, Ñembocuatiar Lupe, Cote, Coyoyajarendá, Omoneiuca, Oyaseapú, Cote, Coyoyajarendá, Omoñepunujamá, Oñembojobaque, que Pembaere Jehuaba. Upébale, Tohue, Coapupapeteín, Ñembocuatiar Lupe, Ombosururiré Marangué, Irunduya, Sucoapú, Arumo, Guisupa, Poteín, Cote, Coyoyajarendá, Oporogenoi, Pajana, Ha, Oyejesacoapupe, Caraí, Rubén Darío Ábalos Báez, Iyejehuija, Iñengara, Putingone, Nancy Cabrera, Benialgo Rubí, Oja, Umbojeteca, Guaí, Oyapoba, resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, Cooperativa Ñapuajamá, Acuñacaraycuera, María Adelaida Ledesma de Florentín, a María Nancy
mehe. Moakahara haputu mohana.